moja reakcija na to je totalno drugačija. Ne dopada mi se. Ko od njih nosi najbolji model? Svi su nosili iste satove. Hajde da pokažemo nešto drugo. Došlo je vreme da pričamo i o njihovim satovima. Reprezentativci Srbije u košarci osvojili su drugo mesto na Filipinima na svetskom prvenstvu, a ovo su satovi koji su oni nosili kako na svetskom prvenstvu, tako i na balkonu kada smo ih dočekali. Verujem da vas njihov izbor neće iznenaditi uopšte. Ove satove ste milion puta videli, ali ostanite da vidite ko je izabrao koji model, a ko od njih nosi najbolji model. Prvi na redu je Marko Gudurić. On je na svetsko prvenstvo otišao sa jednim, a vratio se sa totalno drugim satom. Kako je to moguće? Pa moguće je. Na svetsko prvenstvo je poneo Zenit Chrono Master Sport sa El Primero kalibrom, popularan kao Zenit Daytona, odnosno savremeni Zenitov sportski model u 41 mm koji se proizvodi u čeliku sa belim brojčanikom, crnim keramičkim bezelom i plavim, odnosno 3 različita podbrojčanika na ciferu. Veoma interesantan model koji košta negde oko 10.000 evra u radnjama, ima strašan kalibar koji meri 10 deo sekunde, odnosno Chrono brojčanik meri 10 deo sekunde. Ovo je odličan izbor, ali na balkon Gudurić se popeo sa totalno drugim satom. Na njegovoj ruci je bila Daytona. U pitanju je referenca 116500LN sa crnim ciferom i crnim keramičkim bezelom. Naime, ovo je jedna od poslednjih ovih Daytona na svetu koja se isporučuje jer je ove godine u aprilu prestala da se proizvodi. Nije mogla više da se poruča nakon aprila, a Marko je jedan od poslednjih ljudi na svetu koji je ovaj sat dobio, jer verovali ne, kupio je sat tek što je sleteo u Beograd i odlučio je da novi sat ponese na balkon. Ni manje ni više kruna kolekcije sigurno je Daytona, a Zenit Daytonu zamenjuje onom pravom Rolex Daytonom. Dobar izbor i nadam se da će u budućnosti biti novih satova kod Marka. Marko, znam da gledaš ovaj klip sigurno, tako da očekujem te u moje kolekcije satova vrlo brzo. Sledeći na redu je selektor Svetislav Kari Pešić. Naš selektor je odabrao da na svetsko prvenstvo ne ponese Rolex Submariner 16800 koji je dugo nosio i za vreme prošlog evropskog prvenstva. Ovog puta Kari Pešić je na ruku stavio jedan novi sat, što možda nismo očekivali od njega. U pitanju je Rolex GMT Master 2, referentne oznake 126710 BLRO, popularniji kao Pepsi. Model dolazi na Oyster narukvici sa keramičkim plavo-crvenim bezelom koji ste navikli, crnim brojčanikom, predstavlja jedan od najpopularnijih Rolexovih savremenih modela i njegova danas tržišna cena iznosi negde oko 19.000 evra. Nakon selektora dolazimo do kapitena. Kapiten reprezentacije Srbije Bogdan Bogdanović, poznat je po tome da ima strašnu kolekciju savremenih Rolexovih modela. Jedan od poslednjih satova koje je kupio jeste model za desnu ruku, popularni Destro, Rolex GMT Master, referentne oznake 126720 VTNR, zeleno-crni keramički bezel sa krunicom na levoj strani kućice. Na jubilej narukvici ovaj sat u radnjama košta oko 11.150 evra, dok je njegova tržišna cena negde oko 24.000. Ne pitajte kako znam svoje podatke, u stvari pitajte, ovaj sat ja čekam da stigne u Malan, ali nikako da mi dođe, tako da držite mi fige. Sljedeće o kojem pričamo jeste Stefan Jović. Stefan Jović kao jedan od najiskusnijih igrača nosio je ekipu kroz prvenstvo, a na ruci je nosio Rolex Daytonu. Ista referenca kao kod Gudurića, 116500LN, samo bela Panda Daytona. Ovo je možda najpopularnija i najtraženija Daytona u poslednjih možda 20 godina, više se ne proizvodi, ali ako mene pitate, ona je ružnija u odnosu na crnu koju ima Marko Gudurić. Ipak, kao u slučaju Marka Gudurića, Stefan Jović se na balkon popeo sa drugim satom. U pitanju je Rolex Day-Date, referentne oznake 228235 u roze zlatu sa belim ciferom i roze zlatnim rimskim časovnim indeksima. Odličan sat, cene negde oko 40.000 evra, sjajan, elegantan model koji njemu stoji, ima tetoviranu ruku, rose gold, odlično ide, medalja oko vrata na balkonu, ne mogu da osuđujemo ovaj izbor, mnogo je bolji nego Daytona za ovu priliku. Sledeći na redu je Nikola Jović. Jedan od najmlađih članova reprezentacije, Nikola Jović, odlučio da na ruku stavi najbolji sat od svih reprezentativaca, ni manje ni više od Marpige, Royal Oak, Chronograph 41 mm, referentne oznake 26320 ST. Ovaj sat se proizvodi u čeliku sa crnim waffle brojčanikom, tačnije Jović izabrao baš taj model za svoju ruku i on je jedini od svih reprezentativaca koji ćete vidjeti u ovom klipu da ne nosi Rolex. Da li je to tužno ili je dobro, ne znam kako iz kog ugla gledate, za Jovića je to odlično, za ostale i nije toliko dobro, jer apsolutno svi nose Rolexe. Ovim putem apelujem da za sledeće takmičenje do olimpijade spreme neke druge satove i budžete i da vidimo neke druge brendove na njihovim rukama, jer nije Rolex sve što sija. Tako kaže jedna narodna pesma.
Pređimo na sat Alekse Avramovića. Aleksa Avramović je ostavio najveći utisak i svaka mu čast na tome, a on je na svoju ruku stavio Rolex Submariner, referentne oznake 126610LN. Radi se o novoj verziji Rolex Submarinera koji se proizvodi u 41 mm čeličnom kućištu sa crnim keramičkim bezelom, sa crnim ciferom i sa funkcijom datuma na poziciji 3. Aleksa ovaj sat nosio je i u Manili i na balkonu i kako stoje stvari nosit će ga duži vremenski period jer ovaj sat mu donosi sreću. Takođe, kada sam gledao slike ko nosi koji sat, imao sam utisak da Aleksa nosi Deep Sea jer je 40 kec na njegovoj ruci veoma veliki, izgleda glomazno, tako da sam u prvi mah pomislio da je nešto veće kao što je Deep Sea, ali nije. Aleksa nosi Submariner, čija je vrednost danas na tržištu negde oko 14.000 evra. Vanja Marinković i Ognjen Dobrić. I u tekstu koji sam napisao na sajtu satnaruci.com ovu dvojicu momaka sam stavio pod isti koš, odnosno pod isti podnaslov, da se ne uvrede, zato što su nosili jedan i drugi Rolex Date Just. Vanja Marinković je ipak odlučio da to bude 126334 Wimbledon model na jubilej narukvice i sa belo-zlatnim bezelom, sivi brojčanik, popularni Wimbledon, jedan od najlepših savremenih Date Justova, prečnik 41 mm, dok je s druge strane Ognjen Dobrić, njegov saigrač iz reprezentacije, na ruku stavio takođe Date Just, iste reference, samo sa plavim Motif Dial. Motif Dial je u stvari onaj honeycomb dial koji izgleda kao saće, plave je boje, lepo se presiva, jedan od najlepših savremenih brojčanika koje je Rolex ubacio u Date Just i cene ovih satova su negdje između 12 i 15.000 evra na tržištu. Odlični su, ali opet su Rolexi u pitanju. Hajde da pokažemo nešto drugo, momci. Ko je tu da nas iznenadi? Basketaši i Novak Đoković. Prvo basketaši. Na balkonu su bili i oni, svetski prvaci, momci koje je predvodio moj imenjak, Strahinja Stojačić. On je ni manje ni više na svojoj ruci imao Maurice Lacroix. Da. Na slici sa Novakom Đokovićem ispred Skupštine grada, ovaj momak, moj imenjak, je odabrao da na ruku stavi ni manje ni više Maurice Lacroix Icon Tide FIBA 3x3 Special Edition model koji se proizvodi u plastici, recikliranoj plastici iz okeana, prečnika 41 mm sa kvarcnim mehanizmom, funkcijom datuma, crno, znači kućište od plastike, beli gumeni kaiš i ono što je najlepše u novom satu jeste njegov brojčanik koji ima 3x3 pattern na sebi jer je urađen u kolaboraciji sa FIBA 3x3 takmičenjem. Između ostalog, Maurice Lacroix je jedan od glavnih sponzora ovog takmičenja, tako da je Strahinja ovaj sad stavio na ruku, verovatno je i dobio kao najbolji igrač prvenstva, tako da odličan izbor imenjače, svaka čast, pokazao si da može drugačije. I za kraj sam ostavio najvećeg od svih, a to je Novak Đoković. Nije košarkaš, jeste, bio je na balkonu, doneo je titulu sa US Opena i na ruci je nosio nešto što nije nosio u Americi, a to je Hublot Big Bang Berluti, model koji sam već par puta predstavljao, čija je cena negdje oko 25-30 hiljada evra. Novak je već nosio par puta ovaj sat ne na zvaničnim takmičenjima, ali šta je tu interesantno? On je na US Openu nosio Big Bang Unico Yellow Magic, odnosno žuti keramički model, a kad se vratio u Beograd i obukao sivu majicu na kojoj piše svi za jednog, jedan za svi, odlučio da stavi sivi sat na ruku. To je bio kratak rezime onoga što su nosili naši reprezentativci, ali moja reakcija na to je totalno drugačija. Ne dopada mi se. Svi su nosili iste satove, svi su nosili Rolex, apsolutno svi, osim Novaka Đokovića, Strahinje Stojačića, Nikole Jovića. Ako izuzmemo ovu dvojicu koji nisu deo reprezentacije košarkaške, imamo samo Nikolu Jovića koji je istupio u odnosu na ostale. Imam informaciju također da je Dušan Ristić, još jedan od mladih momaka iz reprezentacije, po povratku u Beograd kupio Speedmaster, Omegin Speedmaster, tako da je za to veliki plus Dule, svaka čast, ali ostali momci se utrkuju koji ima bolji Rolex. Bogdan Bogdanović naravno je na izboru najboljih Rolexa, jer igra u Americi, najpopularniji od svih i on ima najbolju kolekciju, ali mislim da za ovaj budžet i za novac koji ovi momci zarađuju, a zarađuju ga igrajući profesionalnu košarku, mogu da priušte nešto drugačije, interesantnije i bolje. Tako da momci, do sledeće olimpijskih igara u Parizu, zapratite sat na ruci, bacite pogled, proširite vidike, uzmite neki novi brend, obradujte ne samo nas iz zajednice satova, već obradujte sebe, jer verujte mi, kao što Gudurić nosi Zenit Chronomaster Sport, tako i vi treba da napravite neki udarac, lep pečat za vašu kolekciju, da to ne bude samo Rolex koji ste negde videli ili zato što ostatak ekipe nosi Rolex. Ukoliko vam se dopada ovaj sadržaj reagovanja na satove drugih ličnosti, ostavite subscribe na našem YouTube kanalu, a ovih klipova će biti sve više u budućnosti. Ćao!